were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go, a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you? Was it all in fantasy? We only imaginary. Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside me. I'm getting like the big lights to set my heart on fire. Where are you now? Where are you now?
game Urbex People tentang moto fotografi. Juara pertama ada dari Banda dan juara 2 ada dari Kuala Simpang. Oke, kita yang nyerahin piala hadiah para Jin. Mana? Bajunya? Ini juara 1. Tunggu. Oke, juara 1. Untuk? Nih, juara 1. Apa? Oke. Selamat. Juara 2 untuk umat bagus semua. Juara 3. Ceng. Oke, thank you. Thank you. Mames kuah-kuah. Oke. Siapa nih? Hadiah juara 1. Kalam tuh. Selamat Urbex People. Oke, sip. Thank you, Ayah. Apa? Ajar. Yang penting ciri-ciri. Kenapa nggak aku aja, Bang? Yang dia tahu 80% bangunan, 20% ininya ledomnya. Yang ditampilkan itu apa tuh belakangnya apa namanya? Backgroundnya daripada ledomnya. Ada Pokemon. Ada Pokemonnya, ada bocahnya. Tempatnya. This time I ain't gonna run away. 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 Not this time. Ya, saya sudah punya balapan. Hadiah juara 2. Juara 2. KJ. Bajunya gambar apa nih? Gambar naga. Oke, satu mampu. Oke, sih. Selamat ya. Oke, bro, selesai hari ini kita acara Urbanit 2016 dan kita hari ini sukses. Urbex People Aceh 2016 sukses. Urbex People!